Halo Bray, sekarang mau menuju Malino lewat jalur Maros. Siap-siap menuju ke Dayak. Ini dia nungguan. Panasin dulu. Halo guys. Take what you want from me. I'll give you everything. All that Panas dulu. you see. Mantap. Just stay right here with me. Love is not fiction, but this time the story's about. Halo guys, sekarang lagi ada di samping bandara. Ini bandaranya. Kita mau menuju ke Malino. A king and a queen will pretend to be with paper crowns. With paper crowns. With paper crowns. With paper crowns. Jalan mi? Asmi dulu. Jalan mi dulu. Tidak Ji. Jangan jatuh-jatuh ya. You don't wanna leave. I'm the one to keep. Got no enemies. Out of our fortress with paper crowns. Hey, sekarang ada di jalan apa? Jarangki. Tunggu teman-teman yang lain. Take what you want from me. I'll give you everything. All that and more you'll see. Just stay right here with me. Love is not fiction, but this time the story's about. Luar biasa penyambutan Kampung Jeep. Batu lepas. A king and a queen will pretend. Sekarang sampai di Kampung Jeep. Woi bro, kenapa tadi lagi tangkap ikan? Bukan tangkap ikan, tangkap kodok. Oh, kodok ada lewat. Mahal harganya sekarang. To be with paper crowns. With paper crowns. Oh, mati aja. Putus kayak on off lah. Bawa atas. Nah, itu. With paper crowns. With paper crowns. A king and a queen will pretend to be with paper. Setelah melewati sungai, ketemu pertigaan. Montoma tinggi kanan. Oke, bray. Nah, setelah sampai pertigaan lagi, kita lurus, bray. Dai. Di dusun Tenate Bulu. Crowns. Oh, mantap pemandangannya. Cuma sangat gersang. Ya, Pak. Nah, inilah bermain di musim kemarau. Panas, haus. Nah, bagi teman-teman yang ingin ke Malino lewat Sudiang, nah itu tadi jalurnya bro, mantap. Ini diajak privat dengan bro Cuki Hartono. Jadi orangnya di depan. Ternyata panjang penurunan batu lepas. Mantap. Kalau ada penurunan berarti
Cek aja. Keren. Debunya sangat luar biasa. Ini main debu-debu, bukan main lumpur. Ayo Pak. Ini sungai, tapi karena musim kemarau, jadi jalannya sedikit. Are you ready? Mantap jalurnya. Cuy, sungai kering, sedikit airnya. Bayangin kalau hujan bro, pasti bakal keren. Pemandangan. Mantap. I like it. Ini kabelnya bro, lihat ya. Sekarang sampai di Gua Malino bersama teman-teman dengan Andi Bangkit Wijaya 107. dengan Yuhar. weh. Kali ini sudah selalu ketemu. Halo. Oni. Mantap. Weh. Diana Prianto 237. Bagaimana Om? Lanjut atau masih kuat? Kuat. Jalur fun habis. The best lah. Malino the best. Punya jalur yang ini. Jadi the best kalau lewat siapa? Kalau lewat siapa? Kebun stroberi mo. Iya. Halo Bray, sekarang sampai di Kebun Strawberry Restoran Malino. Sampai jam 2 lewat, setengah 3 lah. Mantap. Sekarang mau OTW ke Makassar. Sudah makan siang.